Cha chấm điệp xua ôn. Cha chấm điệp xua. Cha xong nay nom chmua thay mà đón tới ôn tí muối mình chmua ấy đai ôn. Chấm bát chmua chôn phân đất một pi sọc ở khai tập bông khmom. Cha khai chôn phân đất. Chấm bát chmua con này mau pi của bông thom. Chmua ấy ôn. Con này á. Cha. Còn bông thom chấm bát chmua chai mình tí mau pi cái nào để giáp lại bên sấy bông. Cha chai mình tí đi thọp chua mà đón à. Cha sập đá món bông. Sạt. Mau tiếp. Cha tí pi tí buôn ôn. Riêng xua nên chấm chmua sấy pơ mau bị khai xoay riêng. Một sợi nhà chênh mau. Cha. Riêng xua nên chấm chmua sấy lại mau bị khai bầm pọt. Cha con. Lại dân chập đam pi chmua tí muối ta mà đón á. Chọn tí muối. Chọn tí muối bao sai là bạn ai kể đã ôn. Ông tới khang mục má. Tới khang mục. Lia hai đà ra. Lia hai đà ra. Xong chơi khát cay thì nó Lia hai đà ra. Ăn lia thì lục ai lùi tràn nè. Cha hay cho bay nè bong ôn chơi rồi giật môi ná đa tua. Giật bong. Cha lia hai đà ra. Giật bong tí à. Hay bong đa tua không ăn này bong nó dần mày đai ôn. Trong này tha cọt bang khai chỉ đà ra là bay những hay chơi đi hai người giật cho mắt. Dương đà ra đai tay. Đà ra sẽ cho gì? Cha mấy bong bang khai chia đà ra. Chỉ đà ra là bay tới flop cả bọn nó dương sờ lanh kia chẳng được bay bong bàn là bay những plei nhóm. Cái là bay đang ta. Là bay bập phết mục mình nước muối bập phết mục sạch. Mục sau thế thôi, tao cho món đó. Cha chẳng môn là bong dương sờ lanh kia bong ở toàn khai chia đà ra đấy mẹ nè. Cái sờ lanh cho mắt hết. Ôi ngồi say gặp thằng năng bay cái ở toàn song cái này. Mẹ ta. Lấy môn là bong sờ lanh cái này á. Ta chập đam sầm đáy mà. Làm cái này. Ôn. Bong miền Đông Đăng lọ mũi chung prap ôn. Đông Đăng lọ ấy bong trai cháo nữa. Bong khơi là sai tam tụt tụt khơi thà kia đà ra bong đăng tha ôn ấy miền sầm mặt. Đà ra chiêu chào mà đông na ôn từ đó. ស្ថានីយទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវការជ្រើសរើសតារាស្រីដែលមានមុខចាស់ គេថាអូនឯងគួរទៅដាក់ពាក្យប្រឡងទៅតែលោកបានជាប់ជាតារានឹងគេអញ្ចឹងបងអត់មានប្រកាន់អូនចង់ខ្លាចជាតារាបងអត់ប្រកាន់អូនទេហ៎សំខាន់ពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាចាអញ្ចឹងទោះបីជាអូនថ្ងៃក្រោយអូនល្បីអូនខ្លាចជាតារាអូនសុំស្បាត់អូនមិនបោះបង់ចោលបងទេណាកម្មវិធីប្រកួតតារានៅពេលនេះតារាកិត្តិយសដែលត្រូវបេក្ខជនបេក្ខនារីទី1កញ្ញាជឿនស្រីបែបអូយឈ្មោះគេឈ្មោះតចូលមុនហើយកបែបអញ្ចឹងកញ្ញាចាស្រីបែបហើយកបែបព្រឹងកែបបងស្រីចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរចាអូនចាស្រីជាសម្ដែងឯខ្លះដែរទៅបងស្រីមកនេះច្រៀងសុំច្រៀងចាបាត់អីគេដែរអូនបាត់អីខ្ញុំចង់ផ្លេចអ្នកគ្រូដឹងបាត់ខ្ញុំច្រៀងហ៎ចាខ្ញុំមិនមែនគ្រូទាយទេនេះខ្ញុំគឺគណៈកម្មការខ្ញុំអាចទាយដឹងតែអ្នកចង់ច្រៀងបាត់អីទេតាពេលវេលាទៅមុខយ៉ាងលឿនឆាប់រហ័ស2ឆ្នាំកន្លងមកអូបាទជំរាបសួរតារាកិត្តិយសបាទអូគាត់បានល្បីល្បាញហើយបាទជំរាបសួរចាខេលីលីសាអូខែនេះគេឈ្មោះខេលីខែមុនគេឈ្មោះ Jennifer ចាសុំតែដែរអបអរសាទរដល់រូបនាងខ្ញុំមួយមកចានាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តរីកមែនតើមាន fan សុំសញ្ញា fan សុំសញ្ញាចាចង់សញ្ញាពីនាងខ្ញុំទេចាអត់ថតហ្នឹងខេលីប្រិយមកសុំធាក់ធាក់មិនខ្ញុំតារាល្បីក៏មិននិយាយពាក្យឆ្លើយដាក់ខ្ញុំហ៎បើខ្ញុំមិនមើលមកយើងក៏ដាក់បន្ទុកឲ្យជាប់សោះគេអូយពីមុនគាត់ផាខ្ញុំមិនដាក់បន្ទុកសោះលោកអើយក៏រឹកដំឡើងខេលីបងគាត់ថាអូនដូចប្លែកណាស់ណែពូទៅឆ្អែតបាយបាត់3អាទិត្យទៅពៅណែហេតុអីបានជាមកប៉ះខ្ញុំចឹងដៃស្អុយណាណែមិនអូនហៅបងថាអញ្ចឹងអើយមុខដូចនឹងគល់អូយកុំមកប៉ះខ្ញុំបានអត់ណែខ្ញុំហៅអង្គរៈខ្ញុំមកចាប់លើអូនភ្លេចគ្នាដែលយើងស្រឡាញ់គ្នាហើយក្បាលដូចកសៀវបើថតបងប្អូនឥឡូវមើលរូបរាងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីខ្ញុំទៅស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសបែបហ្នឹងដែរបើថតខ្ញុំមានលុយខ្ញុំមានឡានចាយរូបចាយរាងមកបាយពីមុនឃើញតែអាចារ្យភ្លុកសោះពីមុនផ្សេងយ៉ាងម៉េចតែទៅគៀងប្រូហ៎ស្មានថាខ្ញុំឈប់ជិះកង់3ឯណាអូនធ្វើយ៉ាងនេះដាក់បងសោះធ្វើយ៉ាងម៉េចក្រែងអូនបានស្បត់ថាអូនមិនប្រែនឹងពាក្យសម្រាប់គ្រាន់តែការតច្រកអីបងស្ដាប់បានអត់ងាប់ហើយមើលមុខដូចត្រែងដែងតែបងស្រឡាញ់អូនអត់ទៅប៉ុណ្ណឹងឯងបែកទៅមកអើគេអត់ហើយមកខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ឯងទេមិនមើលរូបមើលរាងតារាបែបនេះមែនទេពេលអូនមិនបីដូចគេគឺមានបងក្បែរជីវ៉ាឲ្យកំឡុងចិត្តត្រឹមពេលតែខកព្រឹងសាលំបាកក៏មិនដែលថាស្នេហាញញឹមទៅមុខចាំដើមល្បីភ្លាមអូនប្លែកណាស់ស្រី